الله الكاملون في حضرة الله القائمون مع الله بقلوبهم ومع خلق الله بظاهرهم هم كائنون باعنون جامعون فارقون هم بواب حضرة الله ونواب أنبيائه فمن نازعهم نازع إيمانهم مولانا حج بشرى سنابل ولهذا قال الشيخ شارك المالي ما تعبد متعبد بأكثر من التعبد إلى أولياء الله تعالى فإذا أحب أولياء الله تعالى فقد أحب الله فإذا أحب الأولياء فقد أحب الله تعالى وقد قال الإمام الغزالي علمت يقينا أن صوفيتهم سالكون لطريق الله خاصة وأن سيرتهم أحسن سير وطريقهم أصوب الطريق وأخلاقهم أزكى الأخلاق بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الوضع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوا إلى خير منه لم يجدوا إليه سبيلا فإن جمع ركاتهم وسكناتهم في ظاهر المباطن متبسط من نور مشكات النبوة وليس ولاء النبوة على وجه الأرض نور يستوى بالانتهاء وقال السبكي فلم نجد فقها ينكر على الصوفية إلا قد أهلكه الله تعالى وتكون عاقبة خدمة شديدة ولا أقول منهم ولكن قولي مقتبسة من قولهم وقدرة من نفعاتهم ولا تظن غير هذا ظن الجاهلية لا يغرنك من فتى إن للحياة لما يعتزل أنا مثل ما يسول سائغ وإذا سقنا هذا وكسل لأن من تشبه بقوم وهو منهم وإن لم يعمل بعملهم لا حقيقة فلا لغته يوم مولانا حج بشرى سلو سفية الناقر سفية بلو مالت لأجل صفائهم من درني الذنوب أبوان بنذكر تولجل جفلمه يتقرار لهم هناكو لأجل هذا سفية بلو تراكو تولجل سلو تتعرون سفية يتباروت سفية مالت أولياء مالت نو كبلني بسم الله الرحمن الرحيم فهذا موقع أن الصوفية صوفية كلية هم السالكون لطريق الله لا بعض مقابينا والكاملون في حضرة الله أبوازن ملوسوينا والقائمون مع أبواب قلوبهم بقلبات أبوازن يتقاقموناتهم وما خلق الله بالظاهرين فصائر بتبقوا ذاتاتهم لما ظاهر አቀማማጫቸውን የሚያጫውቱ ናቸው ቀልባቸው አላህ ጋር የሚጫወቱ ናቸው ሁም ያበልኮ እሳቸው ካኢኑና ከአላህ ጋር አንድነት ያላቸው ሰው ናቸው በቀልባቸው ባኢኑና ጀሰዳቸው አላህ ዘንድ ተመገኘት የተለያዩ ናቸው ጃሚዑና የተሰበሰቡ ናቸው በተፈጥሮ ዛታቸው የዛራ አቀማማጫቸው ታሪቁና روحاتشو سو زند تمغنيت የተለያዩ ናቸው هم بواب حضرة الله يا الله تعالى برنيوች ናቸው ወንዋቡ አንቢያ የነብዩ መሐመድ ወራሴ መንግስት ናቸው ومن نازعهم እሳቸውን የተከራከረ ናዛዕ ኢማኑ ኢማኑን ተቀባውቶ ተጣለ ይባላል እንጂ እሳቸውን ሊጎዳቸው አይደለም ብለው ገታሽ የተናገሩና ولهذا لازم ብሎ ቃል ሸኹ ሻሂር ክልማኒ ተቀደም ቀደም ያለው ሻም ያለው አሁን ሙፈሲር القرآن ነው ሻር ክልማኒ ይባላል ሙፈሲር القرآن ነው ምን አለ እኔ ብቻ ሳይሆን ስለወልዮቹ ድርጅት ተናገርም እንደኔ ያለ ማታዓበደ ሙተዓድዱን አላህም ባሪያ መገዛትን የሚገዛ ያለም بأكثر من التعبد لأولياء تعالى الله تعالى وليوش بمودد تمولد ببلته بسجن بتقوم حج به شريك عن دواتا تجابتها على درجة لنا وليوش تمولد ميبل ببلته أبوها المجزاء سيلم ما تعبد متعبد بأكثر من التعبد إلى أولياء الله تعالى فإذا حب أولياء الله تعالى يا الله تعالى وليوش ودرجه فقد أحب الله فتعرفون أبوهم ودر مالنا فإذا أحبوا الأولياء وليكرموا ودر مالنا فقد أحبوا الله تعالى ودر مالنا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بارو سمو فجر ونو بالدنيا ذات ما ساجتنا ربا ربهم مستثنوا عافيانا
ዱንያ ረሒም ባለው ስሙ ተጀብ የሆነውና ረሕማን ያለውን እስመል ዐዘም ስለሚያስወርድ ወልዮችን ስለሚያስወርስ ወልዮችን ተሞሪ በበለጠ አብጋዘን የሚቀርብ ደረጃ ያለው ዜን ሻል ኪማሪ ተናገረ وقال سيد إمام الغزالي يقبصه صاحب إحياء علوم الدين إمام الغزالي قد فتاوتي ناقرة وقال الغزالي علم فيكنان بونا تاسق جاوبكم أن الصوفية وليج ومصالحون لطريق الله لا الله تعالى خاص صحبة لا الله تعالى منقل مقابعي هون سوينات ومصالحون لطريق الله الكامل وقال الغزالي يعلم شيئا أن صوفيتهم مسالكون لطريق الله خاصة وأن سيرتهم أحسن سير سيراتهم من قد يامرنا وتميله ولا يبلطناتهم وأخلاقهم أسفل أخلاق تبع اللي يتميله ولا تبع شو يبلطنهم من قبالهم أن صوفيتهم مسالكون لطريق الله خاصة وأن سيرتهم أحسن سير وطريقهم أصوب الطريق وأخلاقهم أزكى الأخلاق بل لو جمع بسبب عقل العقلاء فعلى مستعلاته وعقلاته بسبب وحكمة الحكماء بعالم يالو دكتور يسوت يتفلاسفوا يوقتاته بسبب وعلم الواقفين على أسرار وعي البخاري مسلم قال كان العالمين من المفتوحهم يوقتاته بسبب ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم وليجتهدوا بمنقد عد سودانا قرطن መስመሩ ያማረ አጭር መንገድ ቆርጠን እኛም ከፍተን እኛም ተጠቅመን ህዝብ እንዲጠቀምበት ሙከራ እናደርጋለን ባለ አቅለኞቹም ባለ ዒልሞቹም ዶክተሮቹም ሶስቱም ኃይል አባንሳቸውን አንድ አድርገው ለመክፈት ቢሞክሩ ለሚغيሩ ለሚጅዱ ኢለይ ሰቢላ ወልጆቹ ተሄዱበት መንገድ ጥሩ አጭርና ያማረ መንገድ አይገኝ በቅድሚያ ተይዟል لأن حركاتهم وسكناتهم من وليوش عند سلفا ملواساتهم مرقاتاتهم في ظاهر مباطنهم يتفتروا جسداتهم من كسكاسي يروحاتهم من كسكاسي في ظاهر مباطنهم مقتبسة من نور مشكات النبوة كنبي محمد نور يتازنون وليس ولا نبوة بل عالم لا نبي محمد يجنم على وجه الأرض بمر الله يجنم عشان في شارع بونجي أمريكان تبراس في على برو أمريكان لاي يا بجو ما برات على من يحتاج عايشين أبغى باندي هاي على من أبرتو يستاهلون باند أمبول وينما بانتنوام كراكوان باند أمبول ليلون يجانا جايا سايجن بولو تامبول يسواق ميني على هذا الزمن بفراسة أرونا سيدي إمام الغزالي كتب فتاة تناقرة وقال السبكي سيدي إمام السبكي شامينو سيدي إمام السبكي تناقرة إمام السبكي ولي ترسال لون نقطاشة دم ياسناتشو دم يستفاتشو نبس لا سبكي جانتا مجرد دسكبه لنيات إلهني لمنده ለኛ ምን ያረክልን ነገር አለ እያሉ ስጦታቸውን ይንቁት ነበር ኢማሙ ስብከይ ሰው ነው ወቃለም ስብከዩ ፈለም ነጅድ ፈቂሃን ኢማሙ ስብከይ ተናገረ ማንንም ቃልቻ ሙፍቲ ነኝ የሚልን ቃልቻ አላገኘንም ፈለም ነጅድ وقال الشيخ فلم نجد فقال إلا على الصوفية وقال الصوفي فلم نجد فقهان ينكروا على الصوفية وليوت لما استبابر مانن قال لك አይገኝም በሰማይ በመረቢሮት አይገኝም إلا قد هلكه الله تعالى الله ሊያጠፋ ያሰበ ቢሆን እንጂ وتكون عاقبة خيمة شديدة ለማሰብ ቢሞክር እኮ ሲመሰሻ ላይ ወደፊት ሊጥለው ያሰበ ቢሆን እንጂ ማንም ወልዮችን ሰነድ አፍሪካ ሌላ መስመር ከፍታለሁ ብሎ የሚሞክር ማንም ቃል ብቻ አይገኝም ሲሉ ተናገረ
ሰይድ ኢማሙ ሱብኪ ብሎ ማለት አገሩ ሻሚ ነው። ሰይድ ኢማሙ ሱብኪ አሁን እሱ ባለበት ጊዜያት ላይ ሰው ሲሞት ሶላት ይሰገዳል፣ ሰደቃ ይደረጋል፣ ፋቲሃ ይቀራል። ዱንያ ላይ የሰሩት ወንጀል ኃይለኛ በመሆናቸው አልፈታቸውም ብሎ በግረ ሙቅ በእግር ብረትና በሰንሰለት አድርጎ ያሰራቸውን አብዮት ህዝቦች በሰደቃ ቢደረግላቸው ሶላት ቢሰግድላቸው ሊፈታቸው አልችል ብሎ የተሸገሩት ሰዎች ሰው ነውና እሱ የሞተ ጊዜ እሱ በመቃብር ጥሬ ውስጥ የገባ ጊዜ በመቃብር ሲገባ እንዲህ ያለውን ወንጀለኛ ከባድ ወንጀለኛ በእግሩ ሺህ አሟት፣ በራሱ ሺህ አሟት፣ በጀርባው ሺህ አሟት፣ በፊቱ ሺህ አሟት፣ 4000 አሟት በከባድ ወንጀሎች የታሰሩትን እስረኞች የፈታለት ነው ሰይድ ኢማሙ ሱብኪ። ሰላም ነጅር ፈቂያ ማንንም ቃልቻ አላገኘንም። ينكر على الصبية وليوችን የሚያስተባብል إلا قد أهلكه الله تعالى وعلى طفاء سبب يونجي وتكون عاقبة خيمة شديدة عاقبة ولبيت وسيمة سيشارة يلتلوي يا السبيبي هونجي ما نمدفر يلمسيل سيدي إمام شعرنا إمام سوقي تناقر جبارا جلال سوق قالوا سيدي أهل سليمان يمبال ونبرة ما وسعني العالم ليوضع حلقته عالم تشرق غرب تسمين جبوب ها متكم بتكرنا لك على بتي ماسكمجا طببتي مساقو ነው የሚለው አለ ሱለይማን እንደዚህ ባልኩ እንተዋልቆቹ ወደ ገባረን አየ يوم الإسراء نبي ما انتنا سماينا مريت تقالتو جنة يزندنو عرش كرسي يزندنو جبروت لاهوت የሚባለው ሁላ እኔ ዘንድ ነው ፍየ አለ ሰማይ መሬት ደግሞ አውሊያ ተባለ ሁላ እኔ ዘንድ ነው በይቱላህ እኔ ዘንድ ነው ነብዩ መሐመድ ዛቱ እኔ ዘንድ ነው ለነብዩ መሐመድ አቻ የምትመልሰው ሰማይ ጠፋ አጣች ተረታች መሬት ረታችኝና ይሄ የሚባለው መሐመድን እኔ ዘንድ እንዲረግጠኝ ፈልጋለሁና አንተ መርሐባ በል ብሎ አላህን ሰማይቱ አዲስ ታቀርብ ስታቀርብ ሚዕራጅ የተባለው 50 ሶላት አምስታገውት ቢመጡ ታዘው ትታዘኑ መካ በይቶ ባባደገን ዛማናት ማሃሊናት ቤት ላይ እንደተኙ ሚካኤልና ጅብሪል ታዘው ቡራቅን عرش ላይ يرفعون في رياض الجنة በጀነት ጨፌ የተንቦላቦሉ እየበሉ እየተደለቁ አሉ ከቡራቅ ከአርሽ ላይ ቡራቅን ነጉምና ጫንና መሐመድ ይዛችሁን ቶሎ ብሎ ኢስራእ ላይ ሻም ቤተል መቅዲስ ላይ ነብዩ ወሙሳ አውሊያ ተባለው ላቀርቧል ሸበር እንጂ ጠበቃቸው እዛ ተጠበቋቸውም ሰዎች ላይ አሁንም በህይወት ላይ አሉ እኮ ሸበር ነብዩን ኢስራእ ላይ ሲመጡ ከዘንድ የበርበራን ሲሆን መለኩ ከክንፉን ዘርግቶ ሲሉ የሰማው ሰማይ መለክ አዟት በይቱላህ እየጋለበ ሲመጣ ሲሆን ከቤት ጅብሪል ገብቶ አወጣቸው ሚካኤል ውጭ ጠበቃቸው ከዋታ الزماكل يا سيد عمر مان يا سيد عبد القادر أرواح تعال مرة أرواح متى عابونا بس يجزا ركابون تابع قلت السون تكاشات رقت أوتو نبيو جبالنا አሁን የወጡ ጊዜ ቆይክበት አበት ገባ ማነው ላይ ላይ ያለው መሰረት ታደብ ብሎ ቢመታው 40 ክንድ ረዘመ ጀርባው ቡራቁ ኮረመደ እዛው ነው ሲጫኑ ያሉ ሰዎች አሉ አሁን ዱንያ ላይ ያሉ አታውቋቸውም እናንተ ቸበልጭ አሁን ከዛ ላቡ ደንግጦ ላቡ በዚህ ላይ ሲጎርፍ በእንትኑ ላይ ሲጎርፍ እንደው ጉድ ነው
መሬት ላይ ስመኝ ተነሳ ከመሬት እሳቸውም ክንፋቸው መለክናቸው ዘርግተው ሲመጡ እዚህ ሶፍ ሰርቶ ነብዩ ሙርሰላ ተቀምጧል። ሲቀመጥ ተዛ በሮ ሲመጣ እንደ ደብረ ብርሃን ሲሆን እንደዚህ ሆኖ የተቀመጠው ሰው ተጨነቀ። እኛ ላይ የወርቅ ይሁን እኛ ላይ የወርቅ ይሁን እያለ ተጨነቀ። ነብዩ ሙርሰላ ሶፍ ሰርቶ የተቀመጡ ሰዎች እኮ አሉ ነው ማለት አሁን እዛ ላይ ሲወጡ ጅላኒ እኔ ተካገል ቀደም አንተ ትካሻ ላይ እንደ ስላረፈ ያውሊያው ሁላ ትካሻ ተረገጦ ብያለሁ ገባለ አው ሰላ አዘም ብያለሁ ብለው ሐረከባት ስላሉ ነው እንጂ በስራ ታውሊያ ሁላ በልጦ እኮ አይደለም ጅላኒ የዛን ወጥ ድል ደርሶት ነው አሁን ተባለና ጅላኒ በጣም እንትን ኃይሉ ከባድ ሆነ። ቆይቶ ሲወለድ በጊዜው ከባድ ነው። አሁን እንትን ደገሰ አላህ ዘንድ ቀረበና እኔም መገዛውን ሰው በውስጥ ያሉትን ወልዮች አሳውቀኝ አለው። አላህን ለማያታችን ዝም ብለህ ግዛ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉት አንተ የሚበላልጡ ዝም ብለህ ግዛ አለው አላህ ማቱን አትችልም አሉ እችላለሁ ግድልም ማቻውን ስጠይታይ እችላለሁ ግድልም ነው ገባሉለም ግራማ ተቻክ ጅብሪልን አወረደና አወረደን እንዲያለ ሲልባላ ያስቀምጡትን አውሊያ አያ ገለጥና ሳየው አብዱል ቃድርና አለ በኋላ በቁድራ እንትን ማሽን አዞረና በቅ ሲያርገው ተላይ ይሄ ሚዲያው ራሱ ላይ የሰካው ተሰማይ የመሬት ቅድር ሆነ የህሞ የጠጉር ደግሞ ተያዟል እዚህ ድረስ ሲደርስ የሰማይ የመሬት ሆነ ደግሞ ጠጉሩ በኋላ እንዲሁ አወረደው ይሁን ለማሳየት ሲዋርደው ቀድራ አንሙላ የጣት ማጋደሚያ ቀድር እዚህ ግንባሩ ላይ ብቅ ብላ ብትል የፀሐይቱን ጨረቅ ልቅ ታረጋል ጀበጀበጀም ገባለ اللهم اشرنا بسترك الجميل علينا ستري بسترك الجميل ملسوا على ملسوا جوان الاولياء سيد امام شعراني የሚባል ወበቃት የሚባል ስራባለው እዛ ላይ የሰበሰበው ተዛ ስለሆነ አስተዋወሰና አንደኛው አውሊያ በባሁን ወጥ ላይ ያለው ጠየቀው እንደዛ አርጎ ጅላኒን ለማያሸግሮት የጣሃውን ሹዓ የእንትን ያለው ኢትዮጵያዊ ነው ሐበሻ ነው የመንይ ነው ዱባይ ነው መካ ነው መዲና ነው የመን ነው አገሩ ሁላ ደራ ነው እዛ የመን ነው ስሙስ ማን ይባላል አገሩ ስቴት የመጣ ነው ያሰው ሊገልጠው የፈለገው ብሎ ብለን ምንጠይቀው ወንንሁም ተወልጆቹ ጭምር ነው ፊዳሪል አኺራ ነው እንጂ የሚገለጠው ወይ ስሙን ወያገሩን ስም በገልጠው ዝላይ ብናገረው አርቲፊሻል ናትና ይቻለም ስለምትደቅ የስሙ ቁጥጥር ስለማትቻል ፊዳሪል አኺራ ነው እንጂ አይገለጥም ማለት ስለዚህ ተመለስ መልሳተን የሚሉ ሰዎች አሉ ሸበልጂ በኋላ ቆየ ይሄ ቡፌ የሚባል ፈረንጆቹ ያመጡት አሁን ሰርግ ላይ ድግስ 6 ወር ደገሰ ሜዳ ላይ እሱ ነው ያመጣው ጅላኒ ያመጣው በ6 ወሩ ሁሉም ማዝራሉና أيها سادات الكرام احضروا أمام كيف الله دريت ستاتوزن جبجاك رجال احضروا سن بما بسندر بقات يتسرى يمياكل يميانكسهم يانكسهم የሚዲያውም እየደሃ የሚበረውም እየበረረ ባለ ቦሎም ባለ ፈረስም ቀረበ ወውሰለ አዘም ሊቀመንበር ነውና ትዕዛዝ ለማክበር ያን ለመብላት ቀረበ ቀንድ እንደሚበላ አሞራ ቀርቦ ተቀደሞ ያንን ይበላል ማለት ሁለት ሰዎች እዛ ላይ ታሪክ አሳዩ አንተ ወምንሁም ማለት ሰይድ ኢማሙ ሸዕራኒ ስማቸውን አልነግራችሁም አለ አንዱ በዓለም ውስጥ ያለችው ውሃ በአንድ ጉጭ ውስጥ
ቆጥሯት በሁለት ጉንጩ ሳይሞላ ለመጋበዝ ሄደ። አንዱ ብቻ አንዱ ደግሞ በዓለሙ ላይ ያለችውን ዛፍ ጥላ አድርጎ ይዟት ከተፈረ። አሁን እንደዚህ ሆኖ ባሻጋሪ እንደዛ ማሉ ገባህ እንደ መናኸሪያ ወዲህም ሆኖ እንደዚህ ሆኖ በሃው አዩት። ቢያዩት እሳቸው የሚጎርሱት ነገር አላቀረበም። መገን አብዱልቃድር አሁን አለቀዱኛ መጥራት በአንዱ ጉንጭ ቆጥሯታል እኮ ዓለምን ውሃ አንዱ ያን ደግሞ ዛፏን ይዟታል ተለስዋ ነቅሎ ለአፍንጫችን ለብኹር ጢስ አላዘጋጀ ሰው አሁን እኛ ምን ብሎ ጠራል እያሉ ሲነጋገሩ እንደኛ ያለው አብናውል አዘር በጎን በኩል በሃው ሆኖ በካሜራ ያንን ድግሱንም እሳቸውን ማነሳቸው እኮ ሸበልኩ وهكذا الاولياء አሽግራቸው በኋላም ሰው እየመለሳለና ውሃውን ቢተፋው አንዱ ጋር ታጀባለቅ አንዱ ጋር ታጀባለቅ ሲውጥ ፈሳይ እንደነበረ ቁጭ አረገው። ومنهم وليوش ጭምርትና ዋቸዋል ኢማሙ ሸራኒ ይነግረናል ብለን ጠይቀው ነበር። ተወልዮቹ ጭምርትናቸው ፊዳል አኺራ ነው የሚገለጡት እንጂ ገባህልም የሩሃቸውን ቁጥር የስማቸውን ቁጥጥር ዓለም አይችላትም። አርቲፊሻል ናት። አንድ ጊዜ ትመሻ አንድ ጊዜ ትትነጋ የምትውል አርቲፊሻል ናትና ሲል መልስ ሰጠን እኮ አየህ አየህ እስከ ሲያራችሁ ቃማቸው ይስወጫል ጉዳይ መጨረስ ነው እንጂ ጀር አሃ አንተ ምን ትላለህ? አላህ حاضر سلمان